Inyoman pasa suarsana oknum pegawai Pemprov Bali ketuntut 2,5 tiban bogolan di Pengadilan Tipikor Denpasar, tugas Kamis 26 Agustus. Ane ulian ieu sakitan kenahne nyalanang kewenangan pengelolaan penata usahaan belanja anggaran daerah Setda Provinsi Bali tahun anggaran 2016. JPU Ida Ayu Nyoman Surasmi nyelasang pase ane dugas ento menjabat Bendahara Pengeluaran Pembantu atau BPP di Biro Aset Setda Provinsi Bali tahun 2016 sah aja membukti korupsi. Terdakwa masih wajib mayah denda 50 juta rupiah subsidiar 3 bulan bogolan. Tuntutan ane masih mayah habis pengganti kerugian negara, ane gedene 416 juta rupiah. Yen sing mayah pis pengganti paling mekelone abulan suwut putusan pengadilan, hartane lakar kesite teken jaksane, lan kelelang anggon nutupin pis negara. Lamun sing lah harta anggo nguliang pipis pengganti, lakar kesilurin ajak bogolan ataun 3 bulan. Saksi Iketut Ardiase ane menjabat Kepala Biro Aset Setda Provinsi Bali, terdakwa subemaya kerugian negara uli nyicil anggo gajene, liune 208 juta rupiah. Tim Bali Express ngelaporang.